Odi me balance ma bigori le speaker grani tire na to konta ki kalau pas aiba. Ya mensen me baru alam bigori tire na 2 Juli 2017 tapsone bakana en me baru alam wan bigi odi. This na a program akon fo na wisani en mi kon live na unu oso o camaradoro pode en mi want gon take ala sani ego follow sweet dire. Uh, First because mi want para la small big odi como kira sani si. Um, mi want poster alas masabi ang bigi piati de ang at the day sa pasa me postero ala malanga bigi day and mi want Teiles masa siki sa guato so godong mi want teglu starter and buko ese si bakana midri de lobby wan funo mi de kan kon embrasa uno. Des masa lasi de lobby wan sa go berisma tide sa go berisma tide sa go berisma ina de sa pasa mi wan kon delero ala mala anga lasi fu uno. So mi wan para ma ori de ni kerma ni sarama kamang de kauna mang den tap seisma osembo onforwa versaba overton pasi prinsi ala paramang alas masa kotak alas manas na bar odi strana abra watrapo de Holland mi wan baru ala mala wan bigi odi dis na program ako fo na wisani mi na kinofiant kon live na un camaradoro dis na radio guya kon fo de live to beluisteren tapa internet um, en I stream eenmaal 24 uur. Ook kan check our website dat mijn Facebook page. Volgende week we betaki abara pranasi by en den sa de bigis malik juna baga we betak dati. If we apansa abara dati fu aksi uka aksi en if we want call live in a program to ukanda to kan bel meet up Facebook op de WhatsApp dat ook kan taki abra even op actie voor atori dati. Sami wan taki ti de abra wan sma actie me wan tori abra sana wan PI ingi en sana a differenti fu wan PI ingi anga aobia man sana verschil tussen dati. A PI ingi Sami sabi en na meeste geval de PI ingi na desma na de ingi fusrana de manati ekisi a PI e bane tapo en de manis e roko. Mishiwan PI ingi roko ba. Mishiwan roko ba en a fast farmer dat e roko a turista ma bedu abedon wan sani san abe de wan ogri abe puru en ama e roko travasi maar ana bede wan bigi sani fu sanop sa dure apia ingi a roko fa pia ingi diste bena a furu sabi feg maar sami sabi taki de manisi madu ala roko sa leki wan obia man kandu omdat zij de manisi na apia ingi na wan obia en van mana wan obia dan je kan potama samen tussen a gewoon obia sa wikri oro kisi en sa alasma sa ekis sa obia bana de tapo de marati na asem sani maar a roko fure man disi a fast papia igi roko kare a de others maar mino shi furu fu a roko papia igi
Pia ingi tussen de ingis ma hè, de ingis ma nasrana. Inomita de furu want furu de no de. Furu de no de maar ini wan dorpu sami sabi abi wan pia ingi. Kade moro dan one moro dan two. Maar den de. Maar de man die si you don't sab de man die si if ine negwena dorpu e wans ma ina dorpu te dat e luku amanati awan pia ingi. Omdat die de man die si rustig, de man die si ne tu Brabasani inogo si fraga fesa mantoro lek fa wi krioros ma e doing. De manisi na gewoon kana manisi e guaro kama e kon amade. En meeste geval, dus manisi na furu kulturu sani e do lek fa wi krioro e lon tu padreg wa bono man competenso. Isabito, shi igelon des manisi e lon guapi ay ma ala yuru lek fa wi krioro e lon go. Isabito. En dati daarom man merken op dat je wan pia ingide in a dorpu dape. Maar no me kispotu apia manisi aeroko nafa. Maar dan baka af de vrienden fu apia ingide van be combataki a verschil fu apia ingina obia man no de vrienden bigi. Ano de benga noti. A inesto sani afaspa apia ingi sreferoko de ingi anga wan kriero obia kana de anders maar na sani da mogo da pisifu apia ingi fu de ingisma maar wan pia ingi toch as ma fistan wan pia ingi fu nengre kondre fasi kriero sani toch yere mais tema soms ma ekisi wan PI kantasi. Dat de mi mituang mitakawang wan langa tenkaba den de en wan PI ingi in krioro to na wan busingi. Na wan busingi. Isabi to a wan busingi. A wan busingi wan busobia. A busingi to na wan obia amarati na PI asasande amarati na PI isabito na PI ingi so isi de mai tak kapte ingi isabito maar na API isabito maar de mai tak gewoon wi kriore tak kapte ingi abusi ingi mate tak pa abusi ingi tak pa abusi hobia en gewoon abusi ingi ta abusi ingi bari gewoon so amande amai kodansi no a hobia se bika yabi abusi ingi hobia en dat in API. Sabi to? Want amalati ay roko. Amalati abi bakaman. Maar a gewoon busingi, is maar een dancing, dat na a gewoon wan, temta gewoon, amalati de gewoon. Ama ano wan obia. A verschil de, amalati e bar gewoon tapusma, a trawa e bar tapuansma, maar amalati ay roko. Ama abi wan lo bakaman. Dati na fukriero fasti na a pia ingi. If uno besabi teere de metak abra a pia ingi of a pia kantasi tere metak pia kantasi to. Dati na wan busingi nanga wan krantasi e wakasama de tumati e wakasama de metaki pia kantasi. Tade manati na tuma en teman e roko na roko kung forape. De manati abi bakaman temta bakama dema abi ala meeste ala de konfosan musde dema abi. Dat betekent de man si lekwa obia amana tak lekwa obia ama obia ama wan obia if je kies if wan obia bare koko dan you tak kom je tak 95% ala de tonga. De metaki obia to dan minetak gewoon abra de kwakzalver sta de zij play obia
Maar hobbyasa as daar banyi, temitax daar banyi, amas daar banyi, amai tak 95%, amai tak ala de tongo. Ana trobi suma sot konfo kompana ma fesi, amai ay tak atongo rante. Matigo shitaki wan obia of wan konfo bar fesi wan asma da asma, numa pika asma of asma, numa tegi suma bar kon, dat betekent amarati amana abi amanos daar banyi, amam go was baka kon baka. Amana wan fullmatige obia of amai play wan obia asma of wan obia uma obia vrouw wan obia man. Isabi to? Want obia ano wan sani fu meki spoto apia ingi tu dema soms ma even de ja apia ingi man no sap saide omdat die isap libis ma ay takpalo romelanga demo voor over de manati en dan meeste gevallen moet ik straight up meeste gevallen de mij taki oh ingi ay krooi isabi to ingi dis ingi dati maar na lari tijd alas may krooi ala krios repay krooi isabi to alas may krooi alas may doet de boze sani de takruf tude ade alas ya no de no mo dati na wan sani maar krioros ma sometimes libis ma lop tak leisa na ngade mo po de tak lop mexani you know and voor mij is maar gewoon vrede maar you know wan pia ingi if you go wan pia ingi fu duan roko afaspa me roko ame roko nanga wan pia ingi ana pia ingi dati etaki o de wan chis wan problem if we creoros ma waka gari ta from that say de ama musu apon tolo kon te apia ingi di si konto e bar konta pasma ama itaki la ingi Michenba uh mi bede aanwezig en amane taki krioro tongo amai tak lala ingi en if you go tap amale krioros ma dan hopelijk ama apon voor ontolk den steeds kan voor tolk ki en tegisa amai taki anders igor you want tap ama en amana ontolk you know man verstaan wat die want of dan ingin barai tapo dan de kan kruderi maar anders niet. Dat na a verschil, wat de verschil tussen a Criorobia en a PI, a Ingi PI schreef. Maar abusi Ingi zei te a PI dat abusi Ingi zei e part op een Crioro soma. Meeste geval amanati e taki Crioro, maar solisi amaitak alala Ingi tu. Na fasi fa Afrika, want safe sana itu amanisi nawa ingi ay anawa ingi ay kon ay bari tap alibis madisi au biap da na ingi amotaki and want tolok no de fu fatal ji da inoma verstaan man disi maar meeste geval so lisi te ingi epa obia disi bari wan lisi a eerste lisi otaka lala ingi maar dan au biasa serka api ai disi kante e meka drai meka ta krioro tongo en amai ta krioro ama kata ka krioro toro if awani bisa bito ma if ano wani da ama no taka tongo rati so maniri you know maar dati na one of the different fu api ai ingi anga a ingi srefi sai bata fu wan krioro sma mano me kis poto de alamala ero kona fasi. Furu no de takifa PI omdat die krioros ma ne refa meta krioros ma nego na des ma de manisi furu nego minosap seide refa taki you know sabi API ige fa di wan dorpo omdat die refa taka fesi de manis ne so des refi gino asma if de no musu and you know she fuck
API abusingi disi bari tapusma aubia disi bari tap kriorosma dati furu no de mishiwang tu isabito mishiwang busi obia busingi obia API mishiwang ba roko and tata ines tu sam shito na krioro fasi kriorosma and amalis srapu falak and amalis ne di ongroji no one trawang you know and dalameta ke obia na obia ini konfa ini chima ini kabra na kabra ini profe a profe ini wande konfo disi abide igisani saretu mara reform taki abusigi na furu taki amante fa amulte and ale kapia itu ma ade moi fushi fa on pia ero ko pia ingi fu de ingi Wamina manteigu fa peu kan go ko mituan atori sa metegi sa mishina bede yara pengat satu itu yari tori metegu jaso and tanga di tire mino shino wa moro and te amani si tapia inglese ko ai kon fala hebi isabito im chapo wa im chas chinja ma wan tama dora ma isekila ma isabito and amoishi atongo fa ma moi fuyere and and fala, you know. Maar dat bede alafu apia ingi, you know, want nek fam taka fesi furu no de fu abra apia ingi disi. Naleki wan phobia, you know. Dat bede apisi fu apia ingi futi de. Maar es de bede o abrawan sa iba o abrawan sa sambaka o tatori papia inglesi bawanta reform ta itaki furu no taki o ta waza iba for pasi es de yuli walos pa prisiri du ala so sari mi guaroko uh, adirati futegu trumine prisir adirati eigenlijk omdat nowadays libisma meki and ni even itaki futeri den bigi wan funu sang bede ina katipo ini asla futeng to ano tap wan leisi i wan yari wetu dati dat na misani dat na mi denki samete una mi denki mina man mine pot mine fir sani san libisma poti dat e du so wan de omdat zeide wan leis i wan yari wetu Sana de saif sanga de tradise opo de tranitise opo. Sedo. Inetere man. Dati ya po tadi dati sa kung ya po te manana ang seda ikaba. Mi want te fuja uit. Uno te kwalis inwayari futer den bigis sama disi. Den bigis ma disi mus de altijd in u ati. Inu ede. And like fami betaki volledig week taki. Alalis tego stribi. Teo begi alis teo begi. Begi ki demandi si bar demandis odi en tegi den grand tangi fu sande tu gibi sande nunu de tapakronta polisi en 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 tegi den tak ye terden fu apigi roko sa de tu. Ano one day in one yari we tak wogo mek sani we prisiri du ala sot sani sa we do. Mine keur dat af, o mag, dat ta o sani. Maar sami taki mine tere manisi ade dati, omdat zeide mi tere manisi ala de. Omdat zeide mi sabi sade do en mi sabi sade go through juno sa den stiati den roko sade bedu
Sansa de do moest de altijd uno eder. En des massa doet dat uno, uno vergeet de nooit. Aben altijd in uno taki na so des marisi libi na ngawi. Isabito. En tanga deiti de a so de uno. En so de wame ude tanga deiti de temao. Tires ma uno. Sating dan tide we wakale free ma ano wala malay waka free wan tanga deiti de yabi walos ma sa de islavone ete. Kande uno be sabi mar asada date slavone date. En ano taki ate midri wetma, midri blakama, midri Hindustani, midri Nesi. No, ate midri ahir bevolk ahir ras tapagron tapo slavone date. Une yereng, solisika yereng, maar ade no openlijk lekwabe de fosi ma ade. Sma ego wa losan tru inina in de libi tanga de tide. Daarom we creëren soma sa de afu funu mo pa Afrika kong. Uno forget de daisy, uno forget da ade, uno forget de thing. Uno tek one day no mo futere. Utek ala deze ukang futere taki den grand tange. Omdat zij de anyone day heeft sa na a day na de day sa des marisibe roko in de grond sa bekisisjati sa begostribi sondronya sa de vrouw de ma ekotik de vrouw neti e verkrachting ching tu ala so sani na de dan a pensa des marisi leia wisan de no uno sab ni this one choose of thing na yere we yere salibis mai teigo no maar tiu aksi konfo dan you sabi da inse fu you asoso sari asoso kreye inse fu you omdat konfo kan sori kan tegi de sani pasa daarom mi de fam ja me teigo no ini one day sami man sami ai kwam ede met tere manise omdat zeide misabi taki te you de onder druk te you no man gono wan pres pe you wan go awan falak sani en bij zij baka a katibo toch awan van as tijd voor slavernij toch sma be de tangat wan tuyari onder slavernij ete en baka dati toch sma be de baka de yari sma be de tanga ete onder druk voor a katibo a kulturu funo a kovo sani umus beko kibrina in busbusi daarom te weshi sma obiama ego fara weret bum fara ishama aben tenti ama aben sani ano fu fasi omdat fosi te lanti yere dat wa obiama da pensa de mij do de mij sinds ko to go sroto de obiama disi en sroto des marisi adido dizo yeshide go fara win busi go do de sani omdat die lanti be kon teki den pota strafu omdat de mano bo wani taki umusu be do unsani kulturu unsansa sa afu mo pa Afrika dino bo wani dat omdat zeide de man bo wani tanga de taki umusu teki na Bijbel a Bijbel na a werkelijk sani a bribi maar a Bijbel ano fuwi a Bijbel buku ano wisani na mexani ano funo brada sisa ano European sani ano wisani en motegu plain unom bras asandati want ano wisani
Want diwi afo mupa Afrika guasrana. De mano be a Bible in de ano. Sade man be abi. De konfo. De mano be a Bible. De man be ab de konfo. Da fati de man druk a Bible. Pardon, a Bible buku tapon. Dat you kan shisrevi. Mina tegunu taki azali sina sade. Go denki, go baka, lekfa go prisir SD abra afschave voor slavernij. Dan moet tegunu taki go baka tewe prisir adelati, fos ubigi prisir adelati. Dan mi wanu go baka 200 jaar afesti. Fosi de Europeanen door Afrika. Tide slaaf die Afrika Guasrana, Gua Jamaica, Gua Guyana, Gualas de eilanden. Wat denk je asan dati? De kon tegen me, de kon pikken me, zijn bos kon puji me taki. A Bible be wakana ngadeng, a piste dati. Uno meki smate unu sani fudu. Umus go onderzoek schrijven. Maar isap safe sa. Ik van betaka fesi in dit programma voor mij. Taki wie ningre kondre sama, wie krioro sama. Minosap ef na shewe shenjun schrijven. Of uno lop sumana uno. Of uno wan go denki. Of uno wan abnoti te maken na akatibo. Was so me shen, right? Want omdat zij de met dat, omdat ik if we lobus schrijven en if we go ano furu chinso go afesi even go shi go denki even first des ma go Afrika samsa first de Europeanen go fa de Europeanen door Afrika fa dat u kan go uit ons schrijven denki spanaf tek mina konteguno sawa mi ka konteguno u go denki chinso dan u kan kontegen dat ik sansa mi tak over a Bijbel if a true. Omdat zij de met tak dati, omdat kan de utak ooit denk ik dat met tegen Romans. Maar aan een Romans met tegen omdat sang, tire van de dag le van met taki toch. Je shiwa lobby aan mij taki, masra gara fesi masra gara, sutu po masra gara fesi masra gara baka. Dat is rommel dat na nonsense met tegen. Anana tata fesi, anana tata baka, ubia fesi, ubia baka, ubia lasi. Je hebt het toch? No mek de man ko lau ko de umusabi taki desa ansa de man se taki abra masyarakat fesi masyarakat baka na pure rommel pure nonsense omdat zeide a Bible na European a convo na Creole sama Fade tuman kan komitanga de schrijven. De cultuur kan komitanga. De toestand is dat de brief kan komitanga de schrijven. Vaak kan de na de toestand dat tawang. Goeie een keer kito. Goeie een keer kito. De luku en archie. Efu amang a priester of a patra hoe de hel am de manende. E takwansa abra convo. E wat takwansa abra convo negatief. Amo kare duivels. Alla soort sani. Na Lucifer. Alla soort nonsens de kare. Nu chora mat otaki. Konfo san na de bongo sani konfo na fesi. En na masrakta na baka. Nee. Ama no tak dat nooit. Maar na wikri orosma. Ulobi de zodanig. Ulopu onderdanig trouwen. Ulobi fu mexma. Denk je dat die ai. Mi ebribi in a Bijbel. You must de puur anga you strefi. Want des mana festi be de puur anga de strefi. Isabito, de fonte ala sosani. Maar de
tang hoden kulturu, tang hoden bribi sa de be bribi, sa de mopona Afrika kon, de horing. De no poten, de no trowe ngwaliba. No, de no trowe de. De horing, di de kon, de no trowe de da gwa se, en de graba Bible. No. A pede hode kon funa de anu tanga tanga, de no lusu. On that side, de sabi, dat sondro de konvo, pede go, if de no wakananga ding, dan de kan dede. In plaats dan, de trowe ding, dat de trowe ding refi gwanga ding, en a se dat de dede samanga ding. Maar de smadis taki no, a wins pe me go. Temi or mi konfonam anu, dan sabi, taki wins safe sa, wins ome makade, toch, wins ome makade, de kon wosa mi hor jaso, dos napanga mi, ini wansani, en de konfote, de konfotu. Ini wansan san pesa, pesa, maar tanga deifti de konfote. Daarom uno moksi na obia, na konfosani, nanga na Bible, bika asandati ne waka. De sanat ne waka sresrevi. Te yi obeso obia mama, te yi masra karafesi masra kabali, te ama stop. Im aksa man saye du jaso, na apeyu Bible de. Pa obia de. Te ama taki, if you do obia, they do obia. If you do Bible, they do Bible, mami no kon Bible jaso, mi kon konvo jaso. De non kara sanati gibi. Want de biki sama mi don sabde sanati. De konfo no zaba sanati. Dan no mek tema low uno go do de sanati. Wanti demanati nego sama. Daarom unom sheng fusabi unus revi. Unom go play European. Te we do de sanati to. Te wan play European. Dan denk ik dat deze we takwe prisiri na a bevrijding voor slavernij, afschaffing voor slavernij toch? Dan umusu denk je de ting, zeiden we prisir a de dati. Zeiden, mi wan jun asanati. Te we denk je voor de lauw, te we denk je voor de wantrasma, wantraras. Want dat heeft sa voor no tak background ta politie. Krioro sama. Asana dat heeft sa. Maar dat te comfortant de shideng. Dat de kon dat de werd ala de proro ala de sane preilak de da krioros ma da Afrikaans ma. Maar ik kan go shide later. Toch? De guakerki. De bar masakado, praise masakado, bless masakado, alles soort nonsense de bari. Want op 1 juli, toch? De is de stens maar die en werk Afrika, de Afrikaan. Soma na you. Je bent een Europeaan of iedereen nou even jouw Creolos man, jouw Afrikaans man. Logo, wat ik want sane. Beter je de soma na you dan je zoekt de tu sane, tu ras. If je moxie Europeaan aan Creoro, dan ben je niet kwalijk. Want dat hem go brevi ina Europeaan sane, de go brevi ina Creoro sane. Die heb je toch, dan ben je niet kwalijk.
if je Creole, toch? Dan, if the man brainwash you, want elkaar brainwash, you want believe in a Bijbel, dat is je zaak. Omdat die a manipulatie voor Europeaan kraan toch. En if je zwakkie, dan je vader kun je. Maar, if je precies afschaffen voor slavernij, in jullie, toch? If you precies adelati, dan moet je denken, you brainwash. Of, you know, de bewust zijn je precies adelati. Dat kan je wonder zijn dat. Maar if je echt bewust adelati te je precies, te je weer allerlei isani, dan meer denk ik dat if je go uittak over a Bijbel, uittak over de Europeanen believe, mine kos de man believe, maar meer tak wansane, son of you and of you, inom tek sap you, son of you, inom make isma press you, inom make isma pedrukken tap you, want den smartphone sa bede ina katibo, usap omen druk de kisi, usap omen den anga, natte, usap omen den anukoti, usap omeni umasma verkracht. Als je legt die kleur Creole zomaar, en dat was hij blis met elkaar, je was hij blis na zijn helemaal totaal weg, brainwash, maar sabi tegen je legt die kleur Creole zomaar, tijdens die kring, je sabi toch? Dan je moet sabi dat je desma dat die slavernij ding kan de solliciteren zijn waar ze verkracht, kan de solliciteren een master belobasma of een master tik een man vrouw, make it change, dan ja bij de left die kleur is maar is die long. Zo de sanatissa, kan we besabi, maar sabi, wala mala, sans kleur cream, like mislevi, mi moxie chinso, mi gang pa, bij de one with man. Isabi toch? Mima grandpa bij de one with man. Anders, we be moro dungro. On be lopso. Omdat zeide, amas sweetie te you nou Afrika isap ya Afrika buba. Isabi toch? Omdat I take you te you mopo. You chin. You wiri. I take you pe you mopo. Wie je bent. Soms maar, le famille ta café si, no loop den schrijven, brainwash. Maar dat betekent no, deze one be brainwash. Deze brainwash den schrijven, en de Europeanen brainwash den. Den brainwash den schrijven en de brainwash de chim, de igi chim. Maar dat is sens maar die te in jullie doro, de Shirastrate. Du alles of sane. Toch? De preseri. Accident sa de preseri. Accident sa de preseri. Accident sans passa adirate. Kan je zo af de normaal tegen next. Je denkt gewoon met preseri. Omdat alles met preseri. Asari. Safe sa. Omdat die atei dat die sadema ek tak in jullie na afschaffen van slavernij.
Mino denki aan deze preserie. Omdat zij de nowadays fusdon au guagrepi voor de fossiwan en goteiren tangi. En dat voor preserie. Omdat zij de je preserie voor sang. Voor vrijheid. Ik geboren vrijheid. Ik geboren free. De kagron tapu free. Smapo da strafo. Na strafo de bende. Dan mi eshen taki adelati nas don en denki sandes marisi go through. Sade afofun go through. En teri de adelati go iwan gebed en teri de. Meneer kwam deze plezier. Meneer, ik van met tegen een bafesi. En want deze plezier. Oh, die moet tak tangi. Maar je soms mij chain travasi, soms mij doen travasi. En want deze plezier. En want deze plezier. No. En want deze plezier is leven. Want if mi grandpa, mi afo, met dede in a tenati en wan lofunu afo, dede, die de slavernij, toch? Moet je gewoon een voorbeeld. If you pa dede, toch? Dan san je doen. Hoe dat je grandpa of je pa brada sa, toch? Bij dat straffen of bede. Dat drie ten dede, toef de lusu. Dan tede kon na onu bingri sa doen. Wo dansi of wo big do bigi presteren. Sa wat doen. Want if we bigi dans, we bigi do ala do sanin. Dat betekent we vergeten drie san dede. We vergeten. We presteren wansa de no. De wansa dede we vergeten ba. Wat dat heeft sa. Tap in jullie. Wat dat heeft sa. Sabi. Ano alamala be free. Trawam dede. Chinengre baby dede. Maar isabi a crioro sama. Mi crioro sama. Une denki fara. No. Une denki fara. Uwe denki ja. Samsa baka. Of samsa today. Uno wa denking. Uno vergeten. No. Uno vergeten bra. Angasa. Uno vergeten. Adaron visani. Adaron vi crioro. Toch? Vi crioro. Altijd tabaka. Vi crioro altijd tabaka omdat zij de une snap une feti jusrefi. Une yap musrefi. Une go denki langa. We teksa wa traon junu essence potunu saka. E vous kan denki bun sami taksenet. Taki ade in jullie. Sa we eguastrati. We tak we priseri. Na afschaffen van slavernij. En met actie
Samsung de wang san dede inas katibo. Samsung de. Sabe tuang ade. O é just o forgetting. We precisa só de wang san deno. Sabe san tabra. Ina katibo. Sério é precisa. Ora na sisa. Mi ne precisa dirati. Omdat mi nou een denker met denki gua vis, met denki jari gua baka. En met denki gua visito. Omdat die mi nou wan make me desmaf misan bede afesi. Mus denki taki mi forget den. Mi e prisiri omdat die dat wan libisma taki dat pesa. De man die slavu vrijheid. Maar de man tak ome slavu de kiri. Ome krioros ma de kiri. Je tak ai, dis na deze sa u jides ma funu vrijheid. Ai o prisira de dati. Maar de man te tak ei, ba me kiru million funu. Je ma te gunati. De urisa sa de donga des ma funu, de te gunati. De te gunati ei, jullie moeten en bezinnen gaan, ungo begi fu de wan salasi de libitu. Je ma net akasa. De man wan vergiti de wan. Sa deman kiri sa nooit no sha dei sa deman taki deman givi krioros ma vrij. Mi wan junja so wan san tego taki loko. Ano altijd impreseri. Want dat na afolok toch a krioro folok. Ulok preseri. Dat upa preseri da wes don. Dat we denken dat we tak abra precies zo preseri. Maar a belangrijk sani pa preseri sa we preseri. Une taki. Na asem sani na ina katipo sani. Na e yuri sani. So they might make a lot of nonsense big about it. Une taki. En dati na wansani sound bikri sama no abi. Mino de jaftak over ja luku swan volk. Maar if uka luku change no mo, mo juan change so even sa uka luku ina traras disi den ju, toch? Sabi tanga de tide, de ju e go achter de doisri sa be hoda strafu sa kide. Tanga de tide. En sabi taki ala den tei, ala de pikin den, de leer den. Anyone juk chin you mit astravile access na holocaust. Otegi. Mit stop wan kriero chin. De access wat is slavernij. Samsa in slavernij. De je loko dat onoman piki you is a bit toch? Hello? Hello? Oh, you wanna be live? Okay, hold on a second. Hold on, let me. Boy be there live. We'll make you out even tap radio station. Even. Kom ik op ons aan even snel.
Hello? Yeah, you there? Yeah. You live? Let me see if you live. Hold on, let me see, bro. Hello? Hold on, man, send me the info. What you mean live stuff? Out on our station, on our station. Yeah, you there live. Go ahead. Oh, wacht even, Robin. Get it up, Miss Sunny. Meron ba, may naman get it up, asan for me? Maar ieder live tapos saya mari contact saya wan. Yep. Tama yung hang ba? Meron ko file from you tayo no taki a live san with no goroko boom maar um yeah. If from you taki about aslafu na isani dan umus go besef sa we do tap in yuri. Sana ahir sanifu in yuli sa serwe prisira di dati. Umgo baka omeni yari and umuzu go denki samsa before desma mopofu Afrika doro nasrana and sana and samsa baka samsa fus aslavene and samsa baka aslavene. Mi be daka tuli about den Jew, taki den Jew desma lati tanga de desma ego baka desma sabele horen sane. Captis, sadebe ore astrafu, sadebe fonden, sadebe gebruikelijk slaaf, sadebe voor de ingaskamer en kidens den. Tanga de tire desmalati. Sede wi blakama, wi krioro, nemok sikawan and go after the European. Sede wi krioros ma, nele de kinfunu taki, you afu na slafu chi, you know slavu chi, you afu beri slavu ne. Sei de une le rucin de santi. Mar, isa sabe le rucin di tire. E ya hares ni moi. I alla I wiri like crunchy crunchy. E I blakale kesi. I blakale dungro adat wele rucin. E futei mi tak melisa me tak jaso. Toh? Dan, uka belme. Uka gota pa internet uka post alas na negatif sa wani. Was same tak jaso. Na de waarheid. Hoe leren China zijn ze taki. Je bent een Afrikaans kind, daarom ben je zo donker. Je bent een Afrikaans kind, daarom is je haar zo. Omdat niet alle Afrikaanse kinderen haar rood zijn. En iemand wiri na mooi wiri. Anatrobi fa lang, anatrobi fa chateau. Ini buba na mooi buba. Anatrobi fa de of a blaka of a dunro of a brain of a weet of wat na mooi. Maar wie creëert Rosma? En dat emo pomorofu umasma creëren umasma. Akriro man no aben furu. Ma akriro umasma de mama, umama, unwodi, weleru chinde sanati. En saif sanga de chinati. De denki hira matrafasi. De denki ema hares ni mooi. Ma kleur is ni mooi. Ik wil als dat kind eruit zien. En dat weleru de chin funu. En plus ule de chin funu tak loko. You avo bele so. You stambom na so presi. Nee. Walau. Walau voet was aan dat toch. Want hoe zit het nou zo na uno? Je hebt het toch? En dat na
asani fu we creëren sama. A Jesse, a day in juli, toch? Ne klik inu ede. Als we voor slapen, nee, ne klik inu ede, boom. We preciseren dit dat, maar we sap geen kas van. We sap not fing. We sabi. Want anders we boleru de chin de saris. We boleru chin tak jongen. Je bent zo'n persoon, Juna zoals Juna zoals maar. Loko, we weten dat we leren en beginnen in je osso. Dan san je leren je chin, dat je chode. Wat je kent leert, dat ga je, dat ik chode kon later. En om stop, leren je chin die zegt, dat je haar is niet mooi, je kleur of je lichaam is niet mooi. Om stop asanati. Om leren je chin taki, dena de moro mooi smana grond tapu. En dat dena de moro kon smana grond tapu. Ana trobi. Ala ras koni, ala las mooi. Maar in leren je sanati, dat je nou mooi chin. Alles wat je hebt, moet je dank zijn van Ananatata. You know convoching. Anatrobi if you nego abonu campo ala tu drimadra forma da faego. Anatrobi if you nego nitis na bonu campo. Ma you must leru chin, you china convoching. Anotak te you ego abonu campo ya convosma. You na true convosma. You na gabonu campo fu bekis masab ja convosma. In you, ano buiten. In you, im sabi ja convosma. Dat je moet tegen je chin toe, dat ja convosma. Dem leggen uit sana convo. Want dat na het belangrijkste. Sa e mankeert in de osso, in de creëren osso. Ano nasrana wade, ade tapa he grond tapo. Ta Jamaica. Ta la stay, misschien was san verleden op YouTube, no? Jamaica, want Jamaica san. We slaan even af. Fosi was sabe da strana pe de chekis confe barare China score. De mano be sap san sandi. Me China YouTube tries there. A sem sani na i Jamaica ifsa. Dat be de a YouTube sam kon be de in Januari. De ma post asant op YouTube. Dat de che bari confe barap ding. Desma bria desma no sabi desma bar ala so Jesus Christus desi dati tak a demon mo paitas ma a demon sa de man takin ne gua confone gua confe dat. Sa mete na 3 of 14 e bari. De mai sore u kan go luke chake mi no sa fa maar u kan go luke. Na confo. Maar desma no sa geen kaas not de bria. Omdat zij het is annuleren na osso. Omdat zij desmarisi de brainwash a European brainwash de zodanig dat de sap noti kan de voor cultuur maar a cultuur da Jamaica toe. A convo da Jamaica. Because if we go on YouTube or she if we type in I think Fodu Jamaica. Dat was een manier dat je uit tak kromanti na in Jamaica. True, samen tegen. Samen tegen taki a confusie de alasei. A probleem is bij de astrana, a probleem is na bij na in Jamaica toe. Pescoro ching e bari. Na convo. Sede de bari, meno sabe. Maar a oplossing no de fara. Fusrana mi sabi. Amina tak dati. Sabi to, want alas kan de obiama strana, de sap sam sana e sana de skoro. Maar in plaats de man kon na strana, mino da strana. De man go tak sana asa duidelijk. De man eet zwijg. Sabi to. Maar mensen,
abede wa moitori abede wa moitakiti dia nga uno mi betak abra PI ingi apa skill sa PI ingi ang obia ma esta na PI ingi da mi go back da mi go ini taki abra askape fu aslafu nei sana asani sana betekenis and mi wan taki me aksunu ja ang alispeki taki evoa reaksi uka se reaksi kong and uka check me tap mi YouTube channel a program di ode live baka tap YouTube channel ade to for uka go and sheng ini want sa uwani and uka like my program a program mi of uka no like mi program o script comment sa udenki mi etek alasani mi desne mesna fu ala kritik ala bung mi esnapu and mi eleri fu unu tu sa uchakon me baro alamala wa bigi ori fuja e me teguno alamala grantangi ina neva tata ubia fu bia garo fu garo konfo chima kaba konfo me tego alama grantangi en me teguno abi u apon sweet bakanati de ini na zonde disi 2 juli 2017 mensen ik groet jullie en unsa wan boom ting godoro tire tapo a zonde bagana ja mensen odi